Ahee, namukena kambe ka Master Xitsonga analyst. Lona mntu of course ta ke la Dr. Sithole lava hi nga ta ke va linka na Benny Mayengani the president. As you already know, ku na beef yi nga kona very yikulu swinene between Dr. Sithole and Benny the president, laha previous mi nga ma hleketa very Benny Mayengani wrote a post where he wrote so no byela ti-promoters ku ri a na ha cineli a hokweni ya madzedze mi ta ku Benny i pfalela vanhu a handle ni ri futhi a na ha cini a henhla ka palette va lo ni sungula and stuff like that. Mi nga ma hleketa where Benny Mayengani wrote that, but hayi statement lexiwaniwa a xi zangi hikuva xi tirha ku hi ti-updates ta hina. Because I'm sure previously in a video la Benny Mayengani kha on stage without any doubt mhaka yi ve clear, ta vekela a link on top comment. So loko swi ta very ku na an event yi taku eka Makoxa we Benny Mayengani nga yi tsala hi 16 June a nga va tsala ku mahlasela exitangeni ka Makoxa. As you can see kwalano even the area Benny the president a yi kombisini, as you can see ka that video clip kwalano and stuff like that, kombisa swilo leswi nga swi confirm i swilo leswi nga hakeriwa swa straight ku na promotion va yi hakerini. Ka siku ra namuntlha ra 24 ta June no hlamba no fika ni nghena ka page ra Dr. Sithole no fika ni nghena laha ni fika ni kuma ku Dr. Sithole yi fike yi posta the same event as you can see kwalano, ivi laha henhla laha yi fika yi tsala ku weekend leyi hi le tlhelo ka damu Chongola promotions your service provider. Swi hlekisa ngopfu as you can see kwalo. So I mean guys, mina nga ku kahle Dr. Sithole nyimpi leyi yi winini liya stage lexi ni swi vona tano. Loko na loko ve khe hi hlayela swi tikomba na ku Benny Mayengani se a nga ha cina ra vunharhu manjheni ku na liya van'wana nga va ni thipa van'wana va ku a na stage ya xi ri kole phalawuri a ku ri xa Dr. Sithole. So swi tikomba Benny Mayengani yi luzini nyimpi leyi ku vona ka mina ku lantisi liya stage lexiwa. Leyi yin'wana ngubeni yi zama ku defenda ngubeni ni vekele I wish maybe hi nga fika la ka channel ni vekele a link on top comment, famba ya tlika link mi ta swona a ri henhla ka stage i cinerini henhla straight. So leyi kahle beef leyi kahle ni voni na ku a ri hedzi maybe yi ta home, but ni twi na ku kahle Dr. Sithole yi winini financial wise in terms of business. Dr. Sithole yi winini because ku hi beef leyi a hi fike hi vona Benny Mayengani kahle in other words a va a nga ha ri kona ka ti-event la nga na Dr. Sithole or a nga cini complete ehenhla laha, and swa leha because minkarhi yin'wana mi kuma ku i sound ya Dr. Sithole at the same time ku va ku ri swilo swa Dr. Sithole. So ni twi na ku Dr. Sithole yi winini nyimpi leyi guys ku ri la ntiyisi mina a na ha voni ku yi nga ha yi wina inani Benny Mayengani president because Dr. Sithole i munhu loyi a nga na vanhu vo tala swinene a nga na ti-business deals na vona and stuff like that. So hi leswo loko ku ri amukeza swi sikabanda kapela mi tleka subscribe. Ene life a yi siza hi ku tsandza loko ku ri kwaza a wu siza hi ta thembisa ta na thembisa n'wananga hina va hi le ku hakeleni tirente ya hi tirhi ivi na ntirho a hi le ku laveni a hi le ku maketeni ka ntirho ta na thembisa n'wananga vutomi ha byi heleli kwele.